Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kuble yepi baro kine kilong ki kubor bamenta kasngi ki pulit jongka Manipur ha kasngi pale kilayo kem ya kaken hun runar kabakit kali hapdeng ki jala da kabalap ya ki khatsan tli ki kali balatu ha ka jingyat lenti bakerpang bala penlong ha ki jaka baper bala suba ha kane ka jala kaput kabarit pai ki pulit ha ka step sngi pale kila penpau bahaka jingyat lenti bakerpang ban yuk kurup ya ki kali bala syatu syakni na ki riu persya ya ke imlang sa lang kinong le boman baro kila yuk kurup hapdeng khatsan teli ki kali andai teli ki kali sau syaka ban riu teli ki kali ar syaka Henry haka kai pot kam syam la kedeu ya ka jing sya kem jong kinong ra mar ka jing don kti bat ka jing kem ya kinong ra mar kadang don ha ka kerdan ke badang sedang layatu ki pulit yakinek jing pensitom ben la penlong kum ka jing budin ha ka bala lap ya ki khat san teli ki kali bala sya tu kan thup ya ki lai teli ki kali sau syaka bat ar teli ki kali ar syaka ha ka jing trei ha ki jaka lilong jongka ilaka thobal ha Manipur ha ka benta bakadu jong ubnai risau ki pulit ka Asam hakatayu balai jong ubnai risau jong ubnai baladep kila kem ru ya ki khadwai tli ki dkhot jong ka ken hun tu thup bala pau nam ka batrei kam hapdeng ka Asam bat Manipur hakaba kila yo kurup ya ki khatlai tli ki thup bat lai tli ki kali bala syatu yakini ki baj bala syatu la thumu ban penpoi sha Manipur ki pulit ke Manipur kila penpau ba ka jing tu kit ka ba kham bnya ha ka ba yade bat ka jing lap ya ki kali bala syatu kadang ya chakmat ha ka ju kapor ki pulit ki ketpat ya ki paj ba ki bala syara bat syatu ya ki kali jongki bakin ya kendu ha ka tenat badai ban pej ban wan sim ya ki mar jongki kat bala kham kloi